rero twinjiye neza mu makuru akomeje kuvugwa, aho turaza kwibanda mu makuru akomeje kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi ebyiri, aho ingingo ya mbere turaza guhera ku masezerano amaze gusinywa hagati y'ingabo z'ama 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikubiye muri aya masezerano amaze gushyirwaho n'intumwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa ya mama 23, aho uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwaruhagarariwe n'uwo bita Sumbusita Mambu. Yungu yakaba ari intumwa idasanzwe ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho ku ruhande rwa mama 23 rwa ruhagarariwe n'uwo bita Benjamin Mbonimpa. Yungu yakaba ari umunyamabanga mukuru w'ingabo z'ama 23, nawe akaba yarahagarariye itsinda ry'ingabo ryagiye ku ruhande rwa mama 23 i Doha, aho amasezerano yaje gusinyirwa. Nanone kandi turaza kuvuga ku bikomeje kuvugwa ku butegetsi bwa Kongo, by'umwihariko igisirikare cya Kongo, aho abasirikare bakomeye cyane babiri harimo General Chiko Chitambwe ndetse n'uwo bita General Masunzu baje gufungwa bashinjwa ngo kugambanira Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngaho yakomeje kubashinja ngo kugira uruhare mu bya kudeta ikomeje kuvugwa hirya no hino ku butaka bwa Kongo, aho ngakeka ko abagabo bombi bagize uruhare mu bikorwa ngo birimo gutegura gukurwa ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, uyu nguyu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko mubyumva na makuru y'ingenzi yihutirwa tugiye kuramwe ku buryo burambuye no ku muyoboro mushya w'amakuru agezweho, tugiye kujya tubagezaho amakuru yihutirwa ndetse agezweho mu karere k'ibiyaga bigare. Tubibutsa mwe mugeze ku murongo bwa mbere kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzira tujye dukomeza twibanira 5 kuri 5. None kandi niba usanzwe udukurikirana kuri uyu muyoboro, nawe kanda like na share kugira ujye ukomeza guteza imbere umurongo wanyu mugari kandi bagezaho amakuru yizewe. Tudatinze reka twinjire neza mu makuru yacu ku buryo burambuye. Namakuru tugiye guhera ku masezerano yamaze gusinywa na mama 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya na masezerano akomeje kuri kuroza hirya no hino ku butaka bwa Kongo ndetse no mu bihugu byikikije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi mu gihe kinini cyane yagaragaye avuga amagambo akomeye cyane avuga ko adashobora kwicarana ku meza n'ibiganiro n'ingabo z'ama 23, aho yakomeje azita umutwe w'iterabwoba ngo waje kwigomeka ku butegetsi bwa Kongo. Amagambo ajya yumvikanwa kenshi cyane mu mbwirwaruhame yatangaga mu gihe yiyamamarizaga kuba umutegetsi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko namara kuba umukuru w'igihugu azarwanya M23 ndetse akayirukana mu bice byose yaba iherereyemo ku butaka bwa Kongo. Gusa n'amagambo yatangaje atarigeze agerwaho ndetse n'imihigo yahize atigeze ageraho, nubwo yajya yugamba kenshi cyane kadashobora kwicarana na mama 23 ku meza y'ibiganiro amahanga yose yabasabaga ko yakwicara akaganira na M23 kugira ngo amahoro n'umutekano byongere bigaragare hirya no hino ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Gusa kuri uyu munsi wa none byarangiye amagambo yatangaje yivugurujwe ndetse birangiye amusebeje, dore ko amasezerano yamaze gusinywa hagati y'imane zombi. N'amasezerano asinywe kuri uyu munsi wa tariki ya 18 z'uku kwezi kwa 7 2025, akaba ari amasezerano yaragamije guhagarika intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'ama 23. Nyuma yuko impande zombi zamaze gushyira umukono kuri aya masezerano, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwahise bwemera gufungura ngako kanya imfungo zose ngo bari barafunze baziziza gukorana na M23. Ibi byatumye ubutegetsi bwa M23 butangaza ko ngibi byerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubushake mu bya politike ndetse no gutangira inzira nshya yo kubaka amahoro bishingiye ku bwubahane, ubutabera ndetse n'ubwiyunge ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibi ngibi nyuma y'uko bishyizweho umukono ku mbuga nkoranyambaga akomeje gucicikana ubu video bwerekana mbwirwaruhame perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye avuga atangaza ko badashobora kwicarana ku meza n'ibiganiro n'izi ngabo za M23 yitaga umutwe w'iterabwoba. Benshi bakomeje kuvuga ko perezida Felix Antoine Tshisekedi ngasebye nyuma y'uko aya masezerano amaze gushyirwaho umukono. Aya akaba ari amasezerano arimo gufasha impunzi n'abaturage bimuwe n'intambara hirya no hino ku butaka bwa Kongo gusubira mu byabo, haba imbere y'igihugu ndetse no hanze y'igihugu mu mahoro nta ntambara zibayeho. Ibi byose bikomeze kwishimirwa n'abaturage hirya no hino ku butaka bwa Kongo, higanjemo abaye baravuye mu byabo bagahungwa bitewe n'izi ntambara zaterwaga n'ubushabirane hagati y'igihugu cya Kongo n'ubutegetsi bw'izi ngabo za M23. Uwo bita Benjamin Mbonimpa, uyu nguyu akaba ari umunyamabanga w'ingabo za M23 wari uyoboye itsinda ry'intumwa za AFC M23, yahise atangaza ko abaturage bahereye mu duce AFC M23 yamaze kwigarura ndetse inayoboye ngo bagomba kwishimira iby'aya masezerano ngo dore ko azabagezaho amahoro n'umutekano birambye, kuko ngo AFC M23 yamaze kugira ubufatanye mu byo gucunga no kubungabunga umutekano hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi ku ruhande rwa Kinshasa, uwo bita Sumbusita Mambo, uyu nguyu akaba ari n'umwe idasanzwe ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, nawe akaba yarayoboye intumwa za Kinshasa. Yahise atangaza ko ngo M23 yemeye guhita isohoka mu duce yamaze kwigarura ku butaka bwa Kongo. Byahise biza kuyomozwa n'umuvugizi wa M23 avuga ko ngibi Kinshasa ikomeje gutangaza ngo ari ibinyoma. Avuga ko Kinshasa ikomeje gukoresha imvugo y'uburiganya ndetse n'ubwiyemezi, kandi amasezerano basinye atigeze avuga kuri iyo ngingo. Nk'uko mubyumva, hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo bamaze gushyira umukono kuri aya masezerano, impande zombi ntabwo ziri kuvuga rumwe. Reka turebe niba zizashyira mu bikorwa ibyari bikubiye muri aya masezerano, ndetse dutegereze andi masezerano bazasinya. Bivuga ko ngo biteganya ko azasinwa mu minsi 10 cyangwa irenzeho gato iri imbere. None kandi reka dukomereze mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo. Bikomeje kuvuga ko perezida Felix Antoine Tshisekedi ngo akomeje gutegurirwa coup d'etat idasanzwe, aho nawe abibona akomeje no gukeka bamwe mu basirikare bakomeye cyane kari baba muri ibi bikorwa ndetse bari nyuma iyi coup d'etat ikomeje kumutegurirwa, nyuma y'uko abibonye bamwe mu basirikare yabashize muri gereza. Uwo bita General Chiko Chitambwe ndetse n'uwo bita General Masunzu kugeza ubu ngubu bamaze gufatwa n'ubutegetsi bwa Kongo, bikaba bivugwa ko bamaze gufungwa, ndetse perezida Felix Antoine Tshisekedi ngabashinja kumugambana ndetse no kwijendeka mu bikorwa bigamije guhirika ubutegetsi bwa Kongo ngo gutegurira coup d'etat. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yavanwa ku butegetsi nk'uko akomeje kubyikanga, nyuma y'uko perezida Felix Antoine Tshisekedi yafunze abagabo bakomeye cyane mu gisirikare cya Kongo FARDC. Nawe yamaze kubona ko kuyoborera Kongo ari Kinshasa bikomeje kumugora ndetse byazarangira avuye ku butegetsi ku buryo butunguranye cyane, ngo bityo ngo nawe ngari gushaka kandi ahantu yerekeza akayobora Kongo atari Kinshasa, kuko abona ko ibintu bikomeje guhindura isura isaha ku yindi hano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko Kinshasa ngo dore ko ariko kugenda agambanirwa namwe mu basirikare yari yizeye. Nanone kandi